Привет! Я будаўнічы блогер Павел Береснев, і вы глядзіце хату з краю. У сваёй хаце зараз мы мяняем вокны, і два з іх у нас будуць глухія, таму што яны ніколі не адкрываліся. І мы вырашылі гэтыя вокны паставіць без рам. Проста вось такія шклопакеты. Теперь у нас нет большого окна. Надеюсь, что к вечеру будет, а то как-то похолодало. Спочатку я достал старое в окно, зачистил весь проем от пены и пофарбовал его на всякий выпадок, хай будет пригоже. Зараз я беру вот такие бруски и буду их вставлять у проем, вот так вот по всему контуру. И до этих брусков потом буду шкло и прихилять. Проему я набил вот такую раму, якая будет трымаць окно с боку вулицы. Адразу гэтую раму я выставил по уровню, каб уже больше не трэба ничего было подбирать, а просто шклопакет да яе прихилить. А снизу зрабіў железный отлив, каб ничего там не намокало. Зараз засталося взять герметик и пройстися трохи ось по гэтых шчылінах, якія паміж моей рамой и проемом, их промазать и можно ставить шклопакет. Притягнули наверх шклопакет и его обклеили вот такой стужкой параизоляційной. Яна будет обороняць пену от пара, які ёсць внутри памяшкання. А зараз з другого боку шклопакета яшчэ наклеим стужку псул. Яна уже будет обороняць от вільгаці. Застанецца яго толькі поставить у проем и запенить. После того, как подрезали монтажную пену, вот эту параизоляційную стужку треба приклеить до оконного проему и уже на яе прибивать некую финальную пригожую дошку. У нижней частке в окна, там где шклопакет дотыкается до бруска, поверх псул лентой мы еще додатково промазали герметиком, каб вода, которая стекая по шклу, трапляла не кудысьці там псулы затекала туды вниз, а по герметику и стекала звонки. Зараз засталося толькі звонку набіць вось гэтыя ліштвы, і все, в окно з гэтага боку будзе гатова. Ставячы такія шклопакеты без рам, я зразумеў дзве важных штукі. Па-першае, праём под такое в окно
павінен быць ідэальна роўным пад 90 градусаў. Калі шклопакет з рамай можна выставіць па ўзроўню нават у касым праёме і за кошт ліштваў гэта все знівеліраваць, то проста са шклопакетам гэта ўжо зрабіць цяжэй. Па-другое, улічвайце, што краі гэтага шклопакета вельмі вострыя і можна парэзаць рукі, калі яго несеш, што мы ў прынцыпе і зрабілі. Таму абавязкова купляйце гумавыя пальчаткі, каб рукі былі цэлыя і шклопакет нікуды з іх не выслізнуў. Зараз я сваім вакном вельмі задаволены. Яно атрымалася, як па мне, ну дык прыгожае. Адзінае, што мяне цікавіць, як яно перажыве першую зіму, ну а потым яшчэ і вясну, і лета, і восень. Подписывайтесь на канал, і я абавязкова падзялюся гэтым досведам. Да пабачэння!